daalanga aru bini jekpa aru chingni gelgeparang rebani gemen pandeke aganangaha skinga nasimang sakantian masya dau rebaing gepa constituency tariko An'chingni assembly election ong'atangaha aru Gambegre An'chingni Candidate Rakesh Sangma onga daal biya bike rally participate kaani gemen ya meeting ona rebana geta manjaha andiba khera phara o chingapsan dalgapa meeting ko atna geta manjok wa meeting o chingni deputy chief minister preston tinchong ba reba aro south turani dalgaparang tengthang MPP gadang NPP ni tengthang gadang o dalgaparang aro state level o dalgaparang rebaha namgapa meeting ko chinga chusokat na geta manaha repingrang anga bakngia kan jawa andiba anga nasimang sakanti ko matelnas ka maina angi MP election o de Gambegre area o anga bangbat kepa vote chi amronga bebean chingni vote bangbate man gepa de rongjeng onga andiba rongjeng ni Mande Gambegre on MP vote o de nasimangan chingna bangbate geta puna no ba gwala ni geta dongjawa angni skang pa election no de 42% ni geta na song chingna puna angna puna angni last election no de sotok katham ni geta vote ko NPP ba anga nasimangni candidate ong'e matna aro An'chingni padot pa PA Sangma na de nasimang sotsni gatham vote ni geta na unigin man anga nasimang ko blongin metel naska aro ikobanga agan naska metel pilagata MP scheme ko ba bangbata someo Gambegre na anga MP scheme ko bangbate na tronga chingni MP scheme de 24 constituency mo 24 MLA rang angni area o donga ya area na anga crore bonga ni gita mana MLA de ge sa area na an crore gini mana anga de crore bonga gronggrikani MLA area na mana ya banggapa thangkhong ja aro ji gita nga tkatna jothon khaoba ifanga tkatna gita manrong ja andi ba Gambegre na banga someo crore sa bat pleba wa scheme niko anga unatronga angni aganani muksongani de yasan onga anga angni mana de pet nasimangko metel lagata MP scheme ni through MP scheme ko bangbata amount ko Gambegre na bebean ya termo anga niki unat na manjainga maina MP scheme ko an belsi gani na da bon ka edona COVID ni someo chinga belsi gani na MP scheme ko manrikja maina MP scheme ni thangkha ko India ni MP gemak ni thangkha ko an divert ka emang na PM fund na watata aro uni jaman ba belsi sani chinga scheme je ko manani chum uni ko khali atha kusan daw de pete watatinga daw election ong changani gemen wa thangkharang ko ba half installment ko de chinga man khujainga aro haida election machotani jaman sa wa thangkharang ba banaba donga anga nasimangoni sobarang angna haida application galgaparang dongenge na chini president ba list ka emang na Gambegre ni dengthang area ni dabi parang ko angna rabaronga andiba anga ba bini through ba warang ko daud pete natna man khujainga nokopani ka sachi ya election machote jen salo thangkharang sokpage no banga banggija warang ko jothon khage nanga ba sokatna repingrang An'chingni government ni gemen agana ode anga thangde na main khadonginga An'chingni chief minister ba blongen khadonginga rebaingpa election no NPP single party ong'e mengna sorkari ko rikken chinga darang ba gepen party meng bakreme khamko khana gita nangjawa maina chinga chuunge MLA rangko mangen sakhola chisa bate MLA manode NPP thang party ko ba government ko rikna gita mangen anga nasimangko yakusan molna skinga chinga bebera a chinga khadonginga nokpani khasachi achika songni manderangni khasachi Meghalaya ni manderangni khasachi chinga election no memangna
government ko rupchong motken aro jen salo anching government ko rupken uno de Gambegre ba NPP ni MLA dunga ode blongin jakhi batken maina opposition o donge ba independent donge ba dengtang party o donge mungna MLA wang ode An'chingni Chief Minister Candidate Sangma chire ba an'chingni area na kamrang ko dabina development rang ko dabina gata jakhi rongja mija o An'chingni Chief Minister Ampati area o bike rally ka ingachim unobia mai ko aganna anga Ampati ni manderang na banga development rang ko natnas ka andi banga mai dakyo natken na songni MLA belchi bongani gisepo changsa mai ba angchi bai mangna angni area na iko bone dabija ang may dakin ang song na watatken aro yan chong motar pingrang daw Gambegre ba An'chingni Chief Minister baka development rang ko na ha ang da syu kera para o list ka ay ang nga sam ramarang ni gemen aro dengtang An'chingni state government ni scheme daw Jal Jeevan Mission PMGSY ya gemag ni bako ba gemekon Gambegre na ba kata andi ba MLA donga ode aro bang bate on dap na gata mangensim unigemen An'ching ya changde opposition na ba independent na ba gependol na an'thangni gam chat ke pa vote ko on phachi jana nya na simang ko molenga maina NPP ni government chongmotken aro Gambegre opposition ni MLA nge dongede Gambegre na development o bakko ra nagata jakhi bibi jawa ani mana simang ko amol moldas kinga dalchingo namgapa candidate donga qualified ongpa candidate donga anga bebe ra bini relationship An'chingni Chief Minister mang blongin nama maiko ba Gambegre na bia dabia ode Chief Minister ko je chakna manjawa ko bia chu sokat ken anga bebe ra uni gimana simang sakanti ko molinga ya chang Baksa pae na simang nigam chat kepa vote ko An'chingni Candidate Rakesh Sangma na pachina aro NPP ni symbol kitap ni simbolo na simang nigam chat kepa vote ko gronggrikani tariko on pachina ne na simang ko mole ang ni agananiko ba ngay no machutatken anga ya meeting ni jaman duktuk sa asonggen mai ko ba An'ching golpo niki kragipa na anga niki lecture dakke de bang yaganas jaha ani mga bebera na simang ang yagana ko kena cake mengna tawi bang pa ko disni tariko na simang ni gamsat pa bot ko china gen yang thang re khadonge yang beber ainga ini gimana simang sakan tina lokupa bang bege pa phathya ko china lokupa isol asmang sakan tina phati china a cheka song thang bang china plakon thela